Tigin paingkom. Ay, kewa. Kom forget tigin. Mado, muna, ala, doing good. Lamalam jingat. Aksyakin gat kimulas kewa. Ay, kung pagkalian. Ona. Wana pelna kay wakade. Sanu na yakate shik. Kashi met kat fafashne met. The kapelchinge namnas ngakumin like share kapelchinge. Ay, klamalap. Ayan, share. Alam mo. May Afghanistan. Ona kulo kaksyakin gat. Ona. Okay. Ang alita ko nga. Agan long. And share may kinetwork lago in the go. Aw. Good. Kade tapan shik kade shik na nakat fafashne met. Mga share kayo na sin network lago. Good. Wo ngat mo machilu pa wi gatingin nange. Ay. Aw. Met las ko sai paingkom. Shawlo man. Kulo kaksyakin gat ke. Mo las kewa. When ang slash in pelna kewa. Like share LiveCast lowos. Pelchi nagat lima kade fashion met nagat. Tokosrah oni ni cashla. Somne altik interest kalen kolgat ke proin ikashla nagat. Para from in ikashla lash. The kapelching namnash. Like share kapelching. Share. Nangeng siya pa fingom kan di kasi kamenan. Ako mo check ye, we got chang ye. Right, kulo manila. Kasha. Tigin forget. Kapasek yo, kasikle, kamarin kala, kalem. Crystal clear. Hala wo. Ay, kamalap. Kansin kat. Okay na le kalem pasek. Hala kalem. Excellent. May reklevalan ngan. Right, banda ngayat. Ako pa na homework class nga. Bilbo. Akat. Kansin kat ke mulash kat. Abenange. Take one day at a time. Kulo. One step at a time. Pangale excited ke maluto chinge. Ingain kolgat kashikat. Kulo tigin. I'm looking forward na kaya kataya kum pakana kaya ko latarin nga.
Tigin, kada shigel kuno na taka na kaproy Auk. Kat first na mit las ko sa namnas wikut kewa ni kesla. To koyang na dasumne Ken Washington. Tigin treskal na taka kechi proy. Namnas wikut. Tigin kada far ni room. Kulgat kechi proy ni kesla. Kulo malap. Klamalap ng liban. Inanapel na kewa. Metti kat mukla na sirik malangat. Katagan ispela in gain wedok lain siya kikasha fakat fast na met. Akna siya katagan ni pray. Katsivil beta ka na yetom. Kat flat lan ang lash. Babat masin kashaw. Insivil be siya kikasha lom. Kumin wikat. Kikasing ke matayang lash in gain dutut kikaslom. The mettigi na kadefa. Wala kisin ngosh lash in yok tigi inge. Lela na siya kewan kaksikin kum ke matalom. Ke ben call maskalena lom. Ke creation lo makumrela. Ke shaw singe fella singe. Ke mana ke umrela. Maingi na siya kadin shibid ba na kesmakin yekat. Na mata ko ke. Wala na lom lang silom na siya. Panang lela na siya na kewa. Makilenin kan shaman. In yok yok elik na sin matwiyas na kewa in kan akilen pe. Kadin tiya. Take things for granted. Kadin te isma na mo na enabhange. Da maingi kum lamala ke spend lang silom na siya shmeta. Eki lang silom kum sapaya mawin kulo siya fanan demin da kami siya ka shmeta. Ki lang silom na siya kum siya be manual singe ke gas madal lom. Payapal madal nada siya. Instruction lom na kewa. Kumesi kum samasta ke spend lang silom na siya. Pangil pan faithfulness kalaban. Fairness lom na siya shmet na kewa. Wala na lom. Takat mo ita nito la me kum kika din akos kum ge. Kan genik kika din fast genik. Siwas paelo mo. Panang kika singi kika taka na yeto min sifid ba siya kika shalom. Lela na siya kadin akilin. Lalmet metlom flat na nalom. En sa nakin kumbe. Kipel singi kadis pepelen wetokle. Inkain nanakin na kesiyo yamada sikyak na finan merke. Kesipin 911. Pakanten mot ko siyena sikyak siyena. En merke sa paela sol sila na siya deploy dalik sol siya ingin ko shrahela. Lokalo kundit ka na merke. A kesipin orek makuluklash. May dingit ako kanaos sila. En si siya kong bless siya. Makikat may kola bagat tiloyan na kiorek malash we may lash. May check na nakimalutut si mat matayang nakikikasingin kan kasikat. Kat nga siya kat papa. Kikat shaman malutut lo mo katin ema. Katin nan kake. Katin meditati. Katin praikan. Matwiya siya kanakilin. Lalos mata. Kipesingin lom siya in pelinasyo la kayok siya la. Kadin lom si ke manasla ke mano.
ngallan mano ko me ashiro. We pemet wiers kadalik na das mas pen gelbos ki belsing kat proegelos be. Papakalang manual si kum sina seshki ki mas masalom ilakkalem yotop na ki enina na ki wallash. Panan kita kallash na yetum ki kasinge kat proegi met kollash financing. Kat proegi met kollash in church. Kasi seo, kasi ushik. Kat na ki wan si fil begash na ki mawala na lom. Ki maswas paelom. Esta na naklajali ki oya falmaga enne nakfashiya. Kaya ako la paikle lasha kat ngishesium kalangan madalo min kan uchak na ingat. Inne katle. Elos na kewa matakan wikat changpe. Second la matanin si elos in kan wikat. Kulo malap na siyum kat papagalang silum na siyesh. Kung sa pa mawin kulo siya fun nandun. At Jesus Christ in ka music esper. Kaya name kat brand vakulo. Ekatingi. Ako lang fast na mit. In fact, kikaswala mo. Amen. Lumalap, pelang ang flokon na room. Liban. Kulo tikin. Awi kong minakalan tamtal jubiasngan. Lise tos tomsin egewo. Kulo malap kya asluman. Nakadeng pen na siwo siya daga wikat pe wikan na slige si kamenan mana tikin trace kal tamal chali akyalam minge. Share ka like share ye si kamenan sangyak kaya kat kayo. Kat kulo malap kya asluman. Nangayawol mitlan sa puyos nga kayo wain. Rada si kas foto to inakalin mitlas na kayo wakipel singe. Masimit wena pel na kayo wakulo ke proy sang yes la pela tikin treskal alle apurungo kishin proy siya tanana kayo wa may na nakatin alle fungyang na ke manual siya pakat taka na kaya nga ako lang long a proy siya pa ito ka kaya proy siya lal Ezekiah patikin na taka akate yes proy pange o yes makadata ko long percent God kakat ngushin God nga vaket tustiala ting church ka lil fa malam tam talik ya autolu kel tutang Having a tige Bible at na papa na ke manual shil sam nge Bible na ta so papa na shamon ya ke takaka klan Jesus Christ mit lang olash. Then sumrela connection na sin God. Tutang ang atya ke au akos angal mekos. Rope ngatla in aklin kaksakin God na kaya fi malalap dan kolya. Achvenaro. Nangasom na rin siya ula kya. Anam na singan proy. Mitigat fashili ko mo. Kat proy lep. Machi nga yok shipen na pain. Pel na kayo. Kadini na kadinta ka porungo. Kaslan God. Proy ke. Yok tiki na kayo. Kadin proy siya. Lang silan God. In pa uskat. Kya maul silash nga. With that being said, nga kaya ispelain. Nga siya kaya fi malap. Matlash na kayo ako trying to do in proy. Nek yes. Papat mersh. Mat kollash. Mat kya. Matlal fung yes. Kat alle ini na proy ke pelching. Talang chikawlan kadin panek kadin pelnak wa ke molasha kadin ready to forgive. Why na ke chijel daga mi shaving shakshin. In moli katlan phone na napmanas na shish. Nakasin proy sila tigin piyanya. Hello singan sibanan ka. Makatash ke musingeng. Siyaw lash mar matain ashur lalos ka mit mas lash mamta. En in no ka in lom silos ke belching. La situation fa kya kadash ke katilita la kat elita nakadinta ka na run ka proy
Sukkasalal ke oye malakie na shish. Pasimleke papalching kasmolal. Harpelching ke we might na wakusai. In kakshak in got ke pelching. El chip ushe pelchilash kadin taka akulan long. Kishin proisilal Tokosrah Ezekiah. Tikin treskalil fakaloye ke tustea. Tataka pohnfahiyen. Naguslila finne los wang no ye ka tamil cherle ele akula penen er fresh slash na ke mas kliksenadas ma mi se fina no lu ke wiklo to lu somla te le rope alulal na ke etawi honolulu afa mange akay kum tamil ke fresh slom ka mitlash ke wa pro ke fresh slal atigin mekile wangen be elash ke malal takat yaklin mitkalan sabuyash nga wa mitkalan sa plash ke church finan ko sa we tawi plash ko sa la god pa eushe mainche wo sinasin may tagat pa represent ambassador lan wala na sing god god sojourner god fashion fin fella sing tarak tagat us kalim silan god nga ke when natal Jesus Christ mal taga fashion la fin section paka taga ako line we pe cleanse up o ye ka sing Kajin ko lowos a wana kat fakpel na kawa Tuesday tas na kawa kat taga week was Wednesday ene ko siya Friday ene ko siya taga tali ngan shu malap ke fishing jimay tekna sil tamlil shirle uskat fashion ye cash na masyeng inak kaya kat min pangin mas may na katin alle loing na kaya kasmol lan kat katin tulan na fungyang na kaya may ngin na kadaliet na kaya fofo na pa pelangin may una pa na katliye finan Israel, Ukraine, forsaklan government silan en American, harsh elia katliye. Na vingat sumdi na ke masim na ke tenil saptaya, siber fakyak long singalit course, ko singal tolu, fakyak singal tolu, me esra tol ngolal ko tol ngolya, vingat sumriti mange dana, mange akwa gidari, kyalem singat, mana yok siya pakadashkang Kat ini na nakadin de we forsek silan fella sing. Min katile uke malan fella. Kadin de tay malan fella mit lalal fungi. Kadin tu naka firmly tu naka ingin. Forsek ligi na meta ingin. Abar kataga we ko was. Kesh ben pak ng yoklan god na shish. Kaya wakadin taga sifid ben akes makinya ka chiye. Kay chiye. Kos lang proy silal tigina. Manual siya bang. Wangin masyaya kan si misle. Ako la si las na ke floklan lem. Pakat nta sano. Age bel singa ashu kakshagin gat ke molan mit na kay wa. Kat aklin mit las ke government las. Gavana siya ulala. Ludan gavana siya ulala. Mit kol na kay walas ke government finan ko siya. Kat aklin bet church las. Mit kol lan church las finan ko siya. Ka siya yan benayin ko siya. We ita we all. Kat no fon na yun tulera. Mapay si ma. Chisha yel drak fashila fin section. Lang si kawul. Kulo kakshagin gat ke pelo. Pel si tigin na taga sibaw si pelo. Nga fat sibaw si slide magatli ke tustian si pa akes makinigad. Taga pel si nga. Kada som tigin na taga akfon yela sham toto si nga. Agat fa fash na mit. Tigin treskal kulo man lap ke arumoniak lom. Matayang lom ke pel si nga. Kata usud pelo. Mr. Liban ke may fakak na yok sibe makumakalimingan nga siya ko lang wikom ke kasinge in kain sam kun nage kadel simit lang o kala na sitembalan tingal me course pa me malutut singe an kesfia ngalal fungi mo metako etakolo man etako inakalem ye mga isyak maluti singe nage na sima woki ko was taka wikat ke kasinge pa papa nang malutut mo Esam yak ke pelan Sanri school ay pe tawi na
pelsi mga long met na super long gyak konye ko. El matawak taka ka din me alanam tawak me okyakat leke. Na paano nga takalosa na le yok shipe. Mayen naging matawag ni ka sa silal dam na lipa na. Kalau Mr. Lipa nel sam kan na yok nagi ene na singe pray and nagi manual singe. Pray lasha etako yakata yaki peki malutia. Ene na in align in fall nagi makastan gata akalemia. Na pray lasha kadeliekta na katara pray na in spare tires. Nakadet kakata yala me kalmen o yesingan. Na bana nga ala yok shipe ka din sham kun. La ifoko dig interest ka de la kalemye mo. Ka din de proy in proy la spare tires. Nakadeta ka kalemye we lesin aims nge. Mama lesin singe misinge ka makade sham kun ka luti ke nge engesyak na ke in mo kadusma na fonsi. De foklas ke unmut ke masinge. Asa lumit ke Sanri na kewa. Lash. Na met kol ke alu si elmta shilela si fe silenda sham kun. Na ban ma si mal expound ke. Ban ma si mal tule meta shamon na si shke. Ke Sanri school la elta ko e usi na si lesson aim stolu. Eta ka ki tolu ma sim la maluti singe nga kuminak siya filata na katapok lala may matulungan kat kanus wikat soma. Naraki Sanri school asmasi fakma introduction. Ikestalan malutisingan siya kapas na ke conclusion si mausi ma si kapa si nga. Na lesson context singa taga kluo na kalimila. Me fakane malutut singa taka mayin si mga kum akfasim singa pa. Ka cherry piggy fosa. Fin pa kat sige din siya man masita malipan ta. Katale ke push that envelope. Inorela mo pangan faction. Fin kat usifos singan urek magan out of context. At then asun wala na si makat papel sa masla may factionan na kaya. Nakadet of total eh. Nara listen context singa le yok shipe. Fakane sim na marit singa. Nga sam simet lash ke fakang Nenan lang si itkos balit nga ul. Itngol balit kos. Mesira fakik le masingan. Ka fakik le mo kinashpin pangan pisin lang silan le mo. May chief in nera la makuluk si kadena me eksepi. Kainin mangan ka din ko na ek na pay. La pie na pay mo fos nga ta ko in akkalemi na siya kadin di soil ke faklasha. Na nagifak sila ka introduction che ke ben Sanri school artless in context che naki me ka fuen me kalans up si ke international standard lesson commentary si ma langasik le naki gasin kol sinadas nge awle na kasap na boy elta ko na kalimi maingi pa na makatera bakate alshengish pa na makatera bakatin urek magin faksima suk tagadefa ko naek na paneng ke pelan Sanri school difference ke Sanri school e pelan e dawi pa as Q&A as kasensiak e top taka indirection jingan ka dinalle kan ko na ekke na keshipen kat mata anan sinagan Sanri school ora shikle pelkat Allah det na ke a Sanri school jingan pa yok shipe mit kadin loang na ke man el nakla matolo as kemot ko ke dawi lamayak le wota mayak pa si pangan ilak pa yemet kalen sabin matawa ke taylain fakak nas kemot ko fin matsita fa na dawi le katsangara alusi na el pa yak fa si pelan dawian na den o kyalla ki malutut si kamangan nakatawa si retu yakange ngama kalim da malutut nakat fakka na masi luo kat kaben full waliye
Na may mole pa kafin kat matana orang keluti lasha. Na pa na ngara folok na ni faxilan lal Philip na sin eunuch siya. Kakumita la may kum reading ngayon. Ki Belgial reading scroll siya. Natop sila la liban med faka. Ay ta faka. Evin wangan met. Akta yan na sik. Na pa na kat papalik esta. Lasin kasi Leila nga kuminte o na elsia ma ako siya klamsi. Elikiya yete po. Urek makan talan siya sik makadelu siya na siya. Laon ka kasha ka fakak kay no yung ka din urek makan insan kasha kat. Na panang yok sipe ka din ka kum akalemya na ki siya vision may dakyang na siya uyas nga. Nakaturek makan nga uyalin Wednesday fong. Maasingan na support group na Washington matalal fungi. Inta ka sam kun samon ngolya. Mang bel na wat David el sam kun. Nake nga walom lan sonotlan maguluklak. O samsi on ngolya makum lutikat kitustea. El palama wengen na malwala kulugo meta sangel. Pasima march misingia. Kumata na wat tilyak yakum. Na panang el pang el palakin mo anain. Ni el mashem lake fok for ko en lalla na may ko flat tuwe. Na kastan kat takay nakayikat. Na price il esakaya nga takayin akayikat nga kumintiye. Or a prela siya ay na spare tire si. Ano kinakalim ya. Pangagata mama takay nakayiya kumke na fulok lang kifaksila kaya. Pela ni dawi may simakuli dawi nga. Elvin na due diligence lala. Malali nakataye, malutisingan, ito lang kunakon kay Mante, meral offense si nagisvesingan na, o yepe Tuesday, isyong naget, Wednesday, siya pangakalam yung kasamon mulyangan, tas ta Friday, sette, siya sette ang tawek, sekwe na kay malutisi, mata ka kipelan daw yung Sanri, kat finaroing, fine pang commitment la siya. Nakikaslan kata. Oko kunenei. May maul. Katorela. Mission siya maudaga na siya meto long lalkos. Pasing lalkos ki longul nga. Som fakak. Ngakom di kan som ni Israel vlog ni Tokosrah. Kat kanurek magan internet ingan fakak kikaslan kata malipan. Gesta siya nga na ang shoot na siyum. Main siyuin ko na yak metma enganin wi faka kikaslan kat katikan tatapan may ten matala katinin na katin ko na yakilos malang si wi faka kaslan kata men pange masi ma usit top nge kasi elyama kat meta kat face misinge pelang vlog na rum na lipan klamalap Tigin kulo na malap. Kulo malap ke outline structure silan me standard lesson commentary makum liti kat fashion ye kas online ke nge alle shu malalap ke kum takay kwe yok shpe ye ko dena na ka dinak fashion ke pelin Sunday school ke Sanri pel na kayo na me akaye siya sinsiya matalal fungi vinkum our church na manas loing na ke masih tikin tres kalilak kalam men pan na masih may isang cash got cash mo itlas ngayon o kaya laki mapayasing if ingat tira na imalan fela pa isang akyok ko isla pelas ina in kaslan got ina na in kaslan got na taka ke kung matlal fungi wana tikin nila kalam na talan mo utagot na sumungan fashion Mait kumrat na shen fashionamit uskatlas kungan kaslan God fakak el promise tari he will never leave us nor forsake us el wikat in bel na gawain fakak sam ang itla liye ke sabayangan sam ke Michel al paparu nalmo na nga kaing nga siyanging na pay ay ngayon na ke uda ka kalim si ma
kat alle tala kada somna ya matlal fungi kada somna ke mol mapat patchi kat sano tagalan lemo while we wait pange mashi kadrin no great commission che pange kat in fact kaslan god tameda intaga na ke mapai ko mole mapat patching pange finshak pange keslan god nge chisha daga me seek and to save the lost siya matala may nakaiwa fellow di pan kung may kulukship me tingin tres kalbe wang machiwas si fan na pa Jesus Christ conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary el taga Emmanuel si masam from kanya ke Old Testament el taga akfachela in me katin kapasyang na kaya mol mapatpatsing awan na akalam niya kaya proy siya yok na pa siya na sinmat na kayo according to the will of God lang silang katin orik. With that being said, namnas kan sit bausi slide in akayagat kay siya bangan unit siya makatash kangan na bangan koto siya alu yun unmet arshwalang ke alu yun unmet arshwalang ke e bangan si fella lap sila fast na ni ke next me 3 months nakatsum na ke koto sa siya pa eta uskata na ke me winter Tingin na kadash ke fall quarter 2024 unit siya me dabangan may call akie oyan alu ash lesin lime koshke nakadash ke lesin aktolu mishenge ke week nge pangan Prue Lal Ezekiah na marita pangan luo Tokosrah singalya fos singalakos na ke longol silbe longol ya na ke tolngol si key text na ke may lutut siya pangan lem katlash molikat kaligi met Assyria tamatan fel na kay wafa ito la kumakay na o lem kat pakat na Sanri pange wana tigin nila kalmya kadel siya met lango kalena marita pangen luo Tokosrah singalya longol na ke tolngol siya nakadin silba kalmya lesinem tolu may kaidigat kat ligia masinga get tustea fashlik finjap magadin us read the passage ngan nangin na pange sipa na inchi bakas maganyagat masimi da pangen akate ya masikyak simle ke sam from mata ke Prue Lal Ezekiah akate ya masikyak simle ke sam from mata ke me Prue Lal Ezekiah historical circumstances masikyak ke proisingan tigin na daga husye na ke context ran beka malutingan masyak luangan pangen shela top Lal Ezekiah na singkat ligi top lan kata Tokosrah ke walang mata kumin wanan shel li me Prue Lal Ezekiah ngan shigil compare na ke Tokosrah siya kumen loing dana Ezekiah el Tokosrah siwash el lalal funika katelakin siwayel akadin li shela masingan top Lal Ezekiah na singkat ligi top lan kata Tokosrah ke walang mata shaflayan bange kalesinem aktolu abange Orada si lem lemin tupuk ma elya e fa shikya ke Prue na sin lem. Orada si lem karela si plan na insang tupuk me ma e fa taka shikya elya e fa taka shikya me ke Prue na sin God. Pangan la sinem tolue tin treskal kada usut kon taka rela me si kom sam kun ke me Prue wanain me tire change si pam sam kun Spare tire. spare tire. Kada taga kun matawag kay introduction jangan fashion na met. Kulo malap. Ale kalim me listen aim stolu makum me ligiange Mr. Lipan nake kadin folok na nake kum sam kun nake historical circumstances ngen fakane Prue Lal Ezekiah ngen taga nga kumindutut kun me sam mata ngen kulo ki kum usina shish me inkain usiga din kalim kengen na aklusi kum sam kun nake toplan gata ne na sila Ezekiah ki pricing ngen Tokosrah siya fuka si makata sam kun na pa ana kayo din mo nga Prue na to bukyak le na come on
Amli pa kumlal po vaccine ay kumpray da bukyak le. Elu se top kan kum ngana ko man kundi yan. Give it to us in another form. Kumle paganda met ke pastale. Nakatapa lang ay nga shoot problem nga na siyum kumishkililam kun solve in siya uluman si Fena. Kung we can solve, siyam daw agabangan. Paganda met ke tikin le kain mga utaga kainin circumstances kum sam ke historical circumstances. Na pa na nga katapela katpangan mate na tople proelasha. Tasak takat na paligin ni yeye. Na kat first met na ke me kum sam ke spare tire singe. Spesiera nga sam ke introduction ne. Mana ke wakat no kshmona ene na nash fak foto si inikes lala. Messi esam yak ne. Na kum akale mi dari na ke Prue Ezekiah ne. Kadita la fine ni Israel. Si pela pang United Kingdom na may Israel nge liam tan fel siya nga na del kitay na del kat kipe na Tokosrah lash na del shilela ta first king Tokosrah si me dagal sol na ikarangan United Kingdom yang ngaul el shek nam dan true na a kulukurek malala kate dulo ko na elect David moshwilla en dayes ngelit kos na taban bellala tas ekin met shepherd shit. Leon nga takal sang na pa selikin walalos. Mandan kat welal. Nara fakyak mo the Credit King. It be bao siya tap binulayang siya. Karangan yang ngaul. Napafani natin kikuluklal David. Kapasyang siya nagpatsibak kitin geneku. O nga iya taliksi nataldal. Metagal Solomon. Napa Solomon iltaka karanganen United Kingdom yang ngaulbe. Na toko na pa-fashilik na North Saudi. Na Ezekiah da kagilelen Saudi. Ars Tokosrah singeul ya bakaranganen Northern Kingdom. Na singeul ya ke Southern Kingdom. Na Ezekiah pa sige Southern ma bakatel dut kem singe. Tokosrah nge esam yak ke na ke oyel Ezekiah la eloena bat mata da maela. Baba mata da maela ke David. Na fakla kakum na proy anake sko siya kasreacng ne patla wile na kum suk spare tire si na tuin singa skenan kala me kalmen vaccine nga kumara na fong ne maupe si sikyak na siya ka sum sukat pangan spare tire si masam kunya ka katene na nakatsum na ke naksinsiyak si mata ka fukane katsum nge fo katsum man katene na katsun maupe Prailan met Christina samanya ke introduction singe fakla ke prailan si met Christina la kalemye mata naklal ke muli na lal fung ilal kalem ke kasen prailal ana ke sa kain praing prailan met lalal fung isi o yamal pray kuna pray in fall na ke ma gaslan ka da kalemye ke manual si mga samsam kuna na ke papal medal singe nga kum te kain Matikain or adulterous me relationship silak. Nga payak nga som akron siya na sinsim tayo siya ye. Ang apran sin kat malalakin siya wawoye. Men fact cake sudas long using ala course nikum ko so. Napakal men fact singe in oena mamak scripture academia. Oena ke ulang sa siya na academia ke meto saptale mekos. Pas long ulit ko siya to yung fact mo. Kos lang the factory nikum ko so. Inge nga fakt na siwas katena met siya. Ngayon na sinsimatayan wasa nakena lal na siel orekoso na siel dari innanaklan in siel. Koso de physical intercourse mga na ba samsam kunya ke samsam kunya ke ngayon siya me nanak lasha sum na ke lust ba samsam kunya ke nara akalemila kat papa di kan bukan pricingan mayan te fall na kigaslalo ke asam nam ke praying sam singalay ko fasangal Sifac inge elostang
Asia kasha wangen with molelosle. When if Milos Pragian, then a fall na gima kaslan gata. Me fak ke James akos fastolu. Fak mo pelko siak ako stiena ace. Mayan sipelo sa kuluk. Ko siak ke mako sinurek makin ke perlo sifena. Modi sa tena wo. Makat praginan mana na ke self-interest lasha. Siya ke prain in fall na ke malang silan gat. Siya chon saptali megos for singalakos ngisngal megos. Kashikat inakas maganya ka toingi. Arspalay clash yematan gat. Mayin katita nala elong kat ke kat siyaksil ke katena masya fall na ke malang silal. Pangan masya mayin base ke scripture. Ke katita lapay elong kat pel na ke wakat siyak. Nakadita pela ele sinasish bakat siyak sila. Akalim yun nasish la pange o yesima maluti singa Esam nasish ke Prue Lal Ezekiah ke Prue belashmeta. Na pange introduction siya. Pela nga yung kinsil tamlipan na nga sekwe na gilis in context. Tamlipan, pela nga flok na yung ke. Tigin kom kulo malap ke introduction jengan. Mangalle litay la ke kat mat Christina. It's our lifestyle. Ars ke DNA la arsa. Katin taka shukat porungu kat ke lituteng. Teni lalera according to scripture belli me kortin line siya. Nangakum kat siya pa naman tenil taka proy kaya pang. Kat ini na nine mashing it's a daily me life pangamulan mit Christian siya. Nawana nalle me kapas na kesam from sila pastor moral na. Mga fat na sin mo. Ars mit ngam ta relalism ta proy peke. Wanangan mo prayer me ministry siya. Ta siya kat na manas long proy la ki gesla insyan ta likuyak ngay ma sat nam ta ke skosyok siya ngay inta ka na ke mapayalom. May nga life ngam ta siya ngay ma ke proy lan mo Te ma ke mo Broilan mait katil tepu kesben lang kalang takutan yok lang kad eli kes lang siya ngan matan siya mising kal matak ke kalam siya na ngena ke ngas ke makunak ngan te fakat mga na wana in artako ke tiksin tik nga yalong ul siya ngan proi ke inte malan fel apal trim la ke masing yok shupe na am ta long sam mal digin tres kalan a daily base na ke oye na ke kapaslan na ke kasmo la na Mana yok si pakatashking pro singa eni na nain taka pel na kewa ke maulasho. Yok tigina mit Christina machi ma yok pa. Katin tel tani pel na kadin na taka na ke. Pa spare tire me singa. Kat tani pel na kadin na kataga mo. Katrela it's our lifestyle mit Christine. Kat proy. Tigin Kulo ke bellago. Taile nang usud pela kun fastnamit. Kulo malap context. Ale sa me maliti singa tasak tala na yok sipe tamlipan. Tumalap ke me kum takain me kasla pe ke introduction singa siya ako yele kum kadin fast na ke ipsiak lunga ke lesson context si masmana. Kum takan ke yak yusida na pangatinga. Kumari ke poka ka ko rak kuman fast ting tolu to kum Messi kyak ke pok sini ke tolu na pa lesson context singa demonstration singa ke rela ke Messi kyak fa maluti singa tako kya chamram ke price la Tokosrah singa Ezekiah ke pellala along sina ka ye BC singa fala ne ke before Christ ne ke after Christ la fin pa ta ke 2024 mi singa or 2024 before Christ sepe na in full way singa 00 am ta ke na ke still on limb na yeah am ta wa ke yela la fasha it focusing on course rain la Ezekiah am ta wa fasha ke un fuko ang lit course it focusing on course ke un fuko
Alin dit course before Christ. Far ke 1 before Christ na 00 kadar ke 2024. Na ke fact mo iltaka ta falyang nan ke pel na ilya si ke Southern Kingdom si mga samsam kune pa Judah, pa Jerusalem. Na Esam kun la kumfinsom na ke puke ka shke pa banada sha. Si Samuel, Lu Samuel. Si Tokosrah, Lu Tokosrah, si Chronicles, 2 Chronicles. Na kung falokyak na ke bukla Joshua. Na kung meli history siya ma tamali pa na samsam ke na ke historical circumstances. May sikyak ma-connected na ke events masikyak ke mo lalosan. Nakadesum ta na yak itfuko longo luo. Ya itfuko longo luo esakayal ta ke itfuko singa luo. Itfuko longo luo en Assyria takate shukye mukul finan Israela usla. Namatayan natalik palala. Pangay captivity siya kluwa. Captivity lime ko saske Israel and Israel. Itchap del trowe Assyria pang akalimia kay tulong luo. Tukun Assyria dakla na Babylon. Babylon dane pa Persia dakate Island we. Na va tukun Persia na Rome karangan fela ne Paing in America pa karangan na. Convinsum na ke fakyak singalit ko fa singal fakta limekos ta komisia tari pa limekos singam akademia esinge pa en merke esie fatako na safla fela singe ma pepal nata so akademia fastnamit ke en nord pa Paing iskatalep wipe en ma so ke yakit fulong luo singe sin med seria nge patadi natin ke yakit fuko luo Ashmet kol silalos ke evak mo inelpa Senek Arip iltaka el-invaded and Judah. Judah si mga vak mo Saud. Na kanaw sa kata city where Lasis na kata and Jerusalem city where mailtol ngul ma apkran na we. Na Jerusalem me pa en si ma katsamsam kun mataka na ke me ilyay na nga pangarang nga fakla asa kayal ta kata falyang na ke. Na pa text na siya kata kain samsam kun nga. Kat finli na ke samsam kel asa kaya kung ay besum na ke buklan met pala aisya saptatol ngulit kos. Ay na in kias pena ke me masamanyak ke maluti musimsinge aspe ke aisya saptatol ngulit kos. Nara masinge leksina akkayela faksima fakmo me metluan na shuman masike kastan kata bange paye anan anasi. But let there be one interpreter. Daltakan shuman ne nakyapa sepena. Kima nga shuman yaka ala kalemi ki merit mga kalemi nga la Tokosrah singe ayepe met pacl Aysale arfatodun mastolos. Nara pataka malituchilash ngena misingi la Tokosrah si nge sapema message. El sapema si memet pacl lenda kalemi. Na para pricing at kakia. Na aysel tabu inakalemi la asolela langat ki pelma kaino yema upeng at kakia. Luo Tokosrah sapta singa dia foson gos nge kos in akademi faksilak nge fakla ki aisya eleis kasil Tokosrah esakaya something nga fakmo relationship sila dahil nga ftoto el tapokol oinge lemkat el fakma summa community lela metaseria in aksang yekom kel fakmo elatia kain molikomle na fosit ko ran fakmo Lemkadele or Tokosrah flat ilan long si sham Sarah ilan foloklan in felsil si fena lemkadele farata inenwaki elwe. Kadetala na ki historical circumstances madam na liban sham kaya fakara lan Tokosrah siya yenge. Na masimasi kyak nge pa metaseria nge sa pala siye
pe pasay naksangeng pasi sarang afakla kumkan riti ke liu toko sa singal ya fasay ko singal toluan ko ay sa tolngulit ko fasay ko singal longol anen o yesi fana pa da jamram kun na academy parallel lan me text lunge mama samsam kun yakki meluti singa ay pe ay sa tolngulit ko anen ta kay na fash Paing mensi ma parallelism singi samsam kun na Tokosrah Ezekiah en chuda anu si background ne ma samsam kanal nga kuminas ke sapuk si fanala mit qualifikasi nge nakat kapsa na ke mit makolyas misingi ape faklen yak tolu kepel o siya wenadal elail Tokosrah en Israel Ezekiah wenadal eas si Tokosrah pe finan webang el Tokosrah chuda que el yelong ul mekos el Tokosrah lan chuda que el yelong ul mekos el leminan Jerusalem que ye longol ye longol yasibal Tokosrah wea na usiena que mesh karak si mga usi que salaka que BC Fastnamet inakalemina Ezekiah la ramasya act in sewoyelem God engakum na fakla wana o yelal Tokosrah tevita ma Ezekiah la el färske falken och eller Tokosrah David ke las maklea pangan papa mata tamela el kanausta in nalulan met bacon kanausta shuyot paki masola lagi kat mata en si pang asara ka ashera eloye pe kutkutoya serpent pransuko si pang neusten mamosi sil dorela Meti los Israel los shakna ako siya kumikengin akfalachi serpents ko inge ne ke pelsinge na esa kaya lalfungilem katan Israel na fakla wangin Tokosrah met Israel Juda metlakel oye petokol oenael kera wolala elin si pa na sinlem kat wangin pel el tiaksol ilaru le na karangan masap na kewa lem kadel sang na sil Moses oinge lem kadel welal wo yelin mana ke walara skenan kan singa nga tuin singa oinge lem kadel welal fin lem kadel wika cheka in line cut wo yel ke mana ke wa malara nga komen na kadin take note ke masingan katang na met Filistia utya ke sta malalo sinanship ne ke sitila lap wengen kasa sien ma fos film singing en marawnela na pangen me en si matakan ki lesson context yang tamlipan nangakum ka fakkain sum na ke ipselu mataka ke malidi singa na metti nga fast na meta nga me waka kin bela na sum tamlipan kat fast na met takasilash nga datakata na ipsimet nga pa kunokon si ke setan ngan samsam kun betari belangan na ka na sum Tigin kumkulo malap faksha flash lumwen piang siya na ke evin ka del bigat siya kan line kat pati tamal chair lel taga ala ka de wo ke kuno kon ke mande na wana ko makal me ke outline ke mtaw tukun pro luma la masing yok shipa kum ka pa siya Monday Tuesday Wednesday la ne ka no phone na ke me Sunday school singa ka si fel lap singa tangal purungo me di tilom ke historical circumstances nga lalap si mga ke loy na ke na may kol ko Tokosrah Northern Kingdom ngan may singalya ko Tokosrah singalya no phone na label ya ke mo did not right did wrong in front of God tal no phone na ro kuluk tal sum ni ki mapay si ma itakyang na silo siya masapla me mo si siya for yang alu na ke marsulaela Tokosrah singalya no phone na meka delra el sapo may palalalin warning el tal warning after warning
warning after warning. Ashafle akatelore makin matan fela Syria. Fingatli circumstances ko historical facts ngan man na yok shupen na takana ke Southern Kingdom tigin tres ka lakalam mangan mo ash Tokosrah out of those 19 mahal ko na phone na mahal ko magay na para pa na ese ka pa siya esken nan ka bat mala AS Tokosrah AS elora kuluk I did evil in the presence of God. Ese kaya atliksyon na natal ngayon, el din na, ukay pat mala. El din na ro. Mga yok shupe. Wana tikin tres ka lakkal mi kam tawi kaya, mga kadata ka apply na shish. May call mo siya ngayon. Mga yok shupe pang. Lakong may call ye, government ka church ka yema, kumkol. Efin kumkol siya, paya, kumkol rin siya uluman. Ngalita la masing siya tikin tres ka. Kung papasta siya, nom siya man. Katina na kadina. Pai lakkal mi penga main siya pai ta ka kaya. Kulo tikin ke sipa kung inchim lala kung sipel sila ngakina point out nempangan na kaya may coal north and south chingan kulo man lap tikin Kulo malap Mr. Liban ki kung taga akademi la aliko selos po na enzima kung fakta kada apply na kaya ngay pa okay so a fakla piya nga mo the makers taga misyatari singe na ake usipe context singe na ki maluti singe kadin sumbe na ki 911 ki kapo kadin di na ki nakat fast na mit ndawa ki ipsimit nge sam kun na ki price la la sakaya nge panga faka kung pindi ko no konsin ki set tanta na eninen en pangan ko no konsin ma ki ipsimit nge na casting di si matagagan fak mo preparation na in aten o yen akula si pangan na tsum ke maritan laying ale per ke laying amen kika tridi casting di sa som ke gas paypal na tas kusha eta na mange aske dari na fakla ke fasingala ko ran fakla Tokosrah Ezekiah el esta leta se sin machima use eriti na som na temple eligia leta se yem don lemkat di preparation sila ngen na me kanon leta se katsum na ke kat finde ta context ki leta se nge kate kufla na aleta la me yok shipeki o yem nga Ezekiah lang na at kilak yang na lang in riti ke for single na single doluan katinda tala me kanon leta se na fak inge in the fact na sil siya sil Ezekiah katsi makumlalal fungi el fact na siya makumetia siya sik di kasinangon kasingan tasak tanimit kumlela maingin kiepa kumle kumlong dari matoko sa fleta na Syria ilara na sin fail na kawa siya nan ka ek ilan ka nausla kakumnan ka makumkain kain kan la met matalak masum la ilusta kanausta city caution aran repse elnelos lepe medinen periten siamata telasar na di bangayan sima anayin samsam tanenash enom silalgia wangin sisin katlalos kain molelos le pangandafung na silala piato ko salan si city amat arpat Sefar Faim Anna Eivaf. Ano kasi na nga, sige nga tadi yan, ikas nga kalimingan, pito ko sa ladala, dalawan le. Lada siya nga kalimia kikasing di sa, sila nga siya na kikasi pruo, il kasyo huk na pan kaya. Na nagkikasi pruo, me, kason ngul pan kaya. Kasin lada siya nga, aktanin fong. Na anak akademi kimerichingena machima sapayla lata na me ilyasi na silos nge elpa meslakin met koljilalos finen Assyria sena fakma sen sena
senarip, senarip, sacn, nsekerip. Na fakla, Beijing metwea, sesasilos kan read, kasum. The fakla, kel read ya pang masikyak na sila. Tutronomy singalit kor, fasingalay ko singalia akademiyela, tasin matkedel eta read. Na funny natin ki fakla, na elsum na in temple, elikia leta siya yimtan lemkat, pang preparation siya. Kalmen usum na yetan kat singe pa, inakademiyel fungilal, la panganan si malasi ukasya ke, na sinsik si mataka pa, elakaing na ye. Esa kaya elakaing na ye. Kalakaing na ki en siskenen en malashwe. Na fakla, he went up, kalmen pa, kat finmut ko, sum na tempo la, arfin inging suko. Elash ki higher elevation de ki en ma me pangasikyak we. Na leda singe ke likie yetan kat nge yemtan kat nge inka nakkalim yela. Ana len sap kat papalen ritipe. Then ka ni tama malash kia. Na pang preparation sima taka na silke inka me kalim ke kata o yesima taka na silngen. Naksinsiyak sima taka nasikoma pa, kipel mamaupenga taka na siya. Mesi eta tulukun ye, nga kumin sumpray na sinkat, o na ki me, asa kaya larang me si step ma wo, nga kumin nara in pala, laske o ye, mga kumin sumsyuki kasalan kata. Siya uskat pang kifasak singal, me ko singa fakla, prae olem katlan Israel, siya mata, fintron lom, maon lang ligi syrup luo. Como kaya napakatsa lemfin Tokosrah, kewa fela. Como rela kashawa fela. Esa kaya ke sham nge, el nget lani na kilang silan kat na siya. El siya kat siya, matafin tron la lang. El kandi la, el engan ki malo rela. Naki-price sila nge, el infighti, engan fact naki inenlem kat. Tolo sininema, katnta long ma may lalalfungi orek maginine ba sipa Yahweh, sipa Elohim, sipa Atonai. Na aspe ine pas magat kain long mafakya ki inel. Na aspe kain in description masang akatay ki kat inen kat madal si magat askenge. Ke Joshua tolu fos aksinge ulan. Si mama Joshua el vakyan vakla ke ko se fale kat efa lasyak met Canaan, met Heat, met Eve, met Paris, met Kirgas, met Armor, met Chepus. Na lange. Nakusveta la kat mol. El mata in maslowos. Twelling singe, pal sam kun nagi cherubim, pagat da fakmo me, nagi kat finsum nagi si Samuel akor fasakor fakmo, nailos sa pala katamwit, na Shiloh into ustep tabin muleng lem kat kalena senien mata lal on fin syrup pas syrup im singe pa kat mit ko saya kipa nada rakmo ar syrup lukwe when liu nada eli overnight Ephinias ital wina tap tabin muleng tako when lungan ka tala elosta dena karangin milos inaran tati pas elos pas man yakyan Masmanya ki syrup ngepa inorekle me makul nes pang fakla ki exodus tungol lumigor fasingal ko ngilong fakla orela si mo afif ki kul nes insang lumigor luce longo lit ko shalep orela lu syrup ki kul tuktuki sinon dafo masye nye on dafo syrup inge rekle pin na mo afif siya en ngetani na sife e pusok soklal in ilakalik e afun yemwe afyafsye. Kat fin som neke aisya on gosh. Sham kun nake sanakin yen malan kata fakla. Matal.
na serap nga sokot sokma celebrate karangan rekmalan gata pangan masima ora samsam kun yak serap ngan jingia na en si mata ko yokshibe ki may fagi kasngia pa la katilasin maslolos ilosin ka netala ilte matana fin tron jim ta chachima elash akademia la elash pe me in maslon meta exuda singal mo singalit ko rakke ka fakla komuselos me okelo si finalsium enchise kum lem ka chulela nien madalom sien madalche kum si fena masaila kum na pakat shalem fin Tokosrah na kewa fela kumurela kashaw e fela na nakito ko sa sima sa pa makasin akang unin siel esa kaya mga Tokosrah na seria ila kalemila Tokosrah ke matan fel siya katlalosa sikiyakle tena kashalos ta hensingi paltafung lekeo esa kaya tala katmul payesinge el paurela kashaw oye befela e kanu mana kewa el pa creator singe na ba enganenjima sang na silngeng si inetala elasom in siak yurin kat na para ikip simit ngenak sa filvakla esomin ngishe pa fakis ngolon ko silang engilim kat lima sikyak na siya puro mo mana kewa siya sena senak rip el fakin angon kum lemkat mo language siya mataka na siya singe na nga inte long makena ay hindi pagkakasin faksilal nga kometa mana kayo ang ara komne mataloistikia kometa naklak na kayo lem la shel falete ka lalmet metlalte kain shikeyaki wangin makain buklaligi kat Maurik na kayo fin fela onlem do leki madal. Kat na kayo fa ini na infakatyak na sil. Inakalem yela kat singa dita mana kayo. Lame Tokosrah fakin aksyang ngelos. Fak pagasi John doli fastong fak mo makat palakan kin siyas na paya. Finakuluki kat. Kat itala kat il falatigin na naklas insiyas elita mana kayo. Nara ini nakatinora la petition la jana esakayang esakaya el siaksin kadin long ana ke David el da siak ke si prince yu ke kasha ilang oh God silang iya the book ya ke nga pray ke nga matay no nga iya kung kasha iya pa kumata ke long pray lak ilaya pe akale mi ke samon ngulakos fa silang ke si prince yu ke mulala oh God puro ngo pray lak tanga matay no nga iya Mulia tanga sang si metlokalok. Nakatwin si loang nagi kasin prelal David nga. Tiek lali kitalik si kren sinatal nga. Bakla lem pataka kome siyawi at yakashaya. Karingan yalik matsyawrik lokalok na si. Mulia laliki launing nga. Tasak talem ka kumni na maing nimit misle. Lem nimit kom listikia. Ki David Esam mo ingia pa pena o yesima Tokosrah Ezekiah kike. Ngakelim ye yalun Wednesday kayan pel David in ta praia ki makuluklawal mo nga walom nan sunot lan makulukla. Okay, malutisima katlong ki Wednesday wangin na makulukil orela may tasangal tilalek. Na pa na nga Ngakalem ye pride siya ki casual siya David ne siya te eknaligi prima me taka inakalem ye kasyen ngostlal esakaya na sinlem gata. Na fala naksa fila ipsimit nge fakla olem gat kat na kayo itala Tokosrah na Syria ilus sakayla fel pespes. Pangimasin el forkin wangen line yel dal tasakta they haven't come
to battle against the true living God. Palal Ezekiah. Na fakla esare kolalo setie kolpaye masolala mapun meta orala ke sak ayut. Mama me de seria ngala lalfungi kenge me maurek lagi pun met. Paila akademia ke lu Tokosrah singalit ko singalay ko smo Tokosrah lan seria el kanao samtan fel nge kewa. Nara el mut ke na mo katsilal Ezekiah el powerless. El manas kanino yengen. Masi el atafong lagi pa. El kapsak katsiorek lagi pun meta. Nakikatsi siya orekatle e orelape. Napak sinsiyak singeta ko inkain usimen na naksingena siya skip simet nge. Katfuk yang ako makfalatim singi ya. Mea church la koma aram singi. Inkarangan oyema takainta. Akmanas simeta ki makatanan alyalu na kemisingi ya. Siya takana siya kadin kain. Leksina siya kya sin kaat. Kadin siya silpa ara arsh supplication lu fasingal ya vakla. Ki mangilem katlash. Molika taliki madi asria. Tamatan fel na kayo fatala kumakay na olem kat pakat. Maasingan pa efin el molelosle. Esa kaya ikaliye. Price ilalnge. Kingosh ilalnge. Len kan kanaw stamtan fel singe. Sayenge. Yok na seria. Inakkalemye. Na sinmatan fel na kayo saye. Na elpa kat moulsima as na paya. Napanganip simit mas ke maluto singe. Ngos na lapangan. Kikata floko kikasalan kat. Pada kakataya ke luto ko sa singalya faslungol. Ay be faslungol yan ke tolngol siye. Inakkalemila emeto plan kat nagisyakal esakayan. Pamlipan, ay flowin pala na siyum. Na iblo siya yung ngayon fototo. Main ka din establish na gape simit. Ngayon mo ipsito ko nga takata. Ala na mega ti tatari la message manyak ne. Lumalap. Pala nga ako kin na siyum. Tigin kom kulo malap kya kataya wo ke ipsimet ngan. Kulo malap ke alep yok le post references na ke kashi me force ngan. Kom from ang ngetang ni standard lesson commentary siyak pe kishen siyak ki kishen siyak luga ke ipsimet ngan. Yok na ke ipsimet da preparation si mama kalamela esakaya lustakala tasya rally kim tan gat in temple el jelen riti. Nang ako musiyeng kat Dakatar siya kusay ka Seattle ka Texas kadili tatar mind share kadili tatay ng alakom. Eli tatari. Nare lak fashi la finchaksina. Ngapangay ni na sila kom. Na metlokalok esiga ngay physically coming to him. Inaksang lin kalasyak and shil katil kashil. Wena toplal Aisha na shil Tokosrah singan nanteliya. Nangako mo siya in a spiritual sense, nganash, if in si bay shusta ke ngan God in God, kishben lalal fing lakom, lal taga misi ke molyak ke makuluklash, namli, kade lieta na animal lakom na fon na, lekashi ka din kanausla, na biya enemies nga, katakala mi getuste, pain siyes nga, pain siyes nga matalal fungi. Nanaking koso panatigin tres kalakal mi kemetul me gosha kat ngeteng na liye siya evinash oya nanak oya ke loss makuluk siya pangan mayon lakoma physically Ezekiel confront by me Assyrian ngakom pain siya nga pai kananakla siya nga in a spiritual sense nanaking koso nanaking rap ko kaino yangan paina ka din taga
relic na run gotcha ita dari li dari main siya nga wan makain wukla yorol syakat na manas len kanaus la shikila enemy larch nga pangamas nga fingat kapasya preparation siya nga na papinain ta ka na ke proila como siya katili ta dari main siya nga takadin takaka taka na rol bel na kay wine na manas kanaus la yen sa kalako kanaus la leisik lako na manas usi lang si kaw luminus mo lako pang magana rin proy kun kukat la katin syunan ni mista na mesikyak kat kanaus la ke kosolar ke rap kalar ke kikiaplar ke oya kuluk nge lisia ke kelatel megor fosingal ya wipe Colossus saptatolu. It's a spiritual warfare within us. Nakikita akos na kaya oyan lang kata. Ngon lang kata imtek sistamtek isla makuluklas nga kadin become Christ in every aspects of our life. Masing yokshupe. Pia temple. Sige alusta ka lata singa ke temple na. Pia temple mo singa. Pangako. Pange. Metlalal fina kewa. Ngon lang kas ating on in God, in me, inak swasya God, ak matalya God, karangan God. Na wana tigin nila kalam yung if ingom niya siyam from nan Tokosrah if inilo sa akos, masaplan Moses, makwaklan God, laking siya wayalo swap nang ako musing. Kataga nage temple, mangan nan God aning God, kat obey, kataga obedience na kaya akwaklala, Ntawa kisses lalan nga ning kat kay siye fakulan nga ne kalam ke mo lakum. Pang masing ako maskem siya. We are being sanctified sano takalan lemo. Our building up the temple siya pang. Temple siya masyal na pakat fulawliak na ingin na masyayak ke ngan kat te fashion, te government, te schooling, okay, ngon katin kat ke kat really kastan katin aksachi kat being transformed ke kastan kat te masaplan mo okay kaspolan kat pang wheel silan kat nga katin taga na ke proy na susi long silomin ani nga me purpose of life vingat ti papina isigang may call siya so Ella nga ilusin na siya God. Siya kadili tatari. Ang akong penakat mo siya in a spiritual. When masing ako masik nga church matalal fungi body of Christ, masik ka tasik nga ngan. Muling nga na pamawula. When me, kat ngan siya pang, when a son sapta ko fostong wala ko siya kalemi, when a rom sapta ko siya kalemi, muling iko mi siya, muling ngan, mol. Pang masin na katinash kaya. They molin kwa or molin on. And meshing it will take prayers, a lot of Bible reading. It takes a lot. Katina kan kaya fang nagya. That's the only way. Na setan na daga again to build kat taligi masing. Uskat taligi masing. Usi kaya fulan fella kan in focus na kaya mo. And na kaya wakadashwe. Langkalang pakuting yok lang kadashpewe. Kadin makin sokolin proin pel na kayo. Tigin Kulo malap na fresh na med na ke sisak lug na isa yok pel mo. Kulo malap ke sipel. Tigin Önsin kat ki kasa yoklum. Ala yok si be kuminda ka be kasta ke malutut nga mayen kat takahin sama fon sin met mawigat nga na inge na ba kade samsam kun nage meto plan gat ke price la sakayang na fakki foslong ujing dam liban la na isel sapay la kas na sil Tokosrah Ezekiah in fact la long yok proilal nagi akademiyak la long yok proy la Ezekiah na enchi mata kana shish ngepa
kade long pricing na elde long na ash willingness silal. Ash willingness silalin kain me mukuilen kan kasha. Nara me takana shish kadin furok mabena na shish la. Kat prai fukake met kollash kin nation jinge. Kana kimtan fel saye. Kan kimtan fel ma anain aklokaloki en makarangan kat misinge. Na pa uskat me kadin somnake shonike faslongol ya tolngol siyesinge inu se siyakal inakpaye ke ulaylange. Na faslongol ya fakla na aysel fakna sil Tokosrah Ezekiah Paing siyakal ke mai fasikyak. Yesinge ye fasha kume fa mongona ke wit inime tajakta ke yesi tokoan kume fa kan yikuye wit sonom e koshani benake yikuye fine e mo kripfe ke praisima taka uskat mene ke lu Tokosrah singal ye fastongo sin ke long lal kusnge Prue Lal Ezekiah na tupukyen anan kasen angun kas maya kangun yin sien me matlan gat nge na pamange e folok yang bena in kain folok yang nasin army lan na Syria mama sikya ka pa academy taringe en Samaria ikori en Samaria academy kelu Tokosrah singarit kos fast mekos panga fakla mate Syria ngata ka shukie fakla na sel maneser elutyak na finan Israel kalasla en Samaria in yesyak toluge glisyak wea na pangekata oye maupema taka kanausla imen crips laldala orchard laldala takata anan kurek fun met again in yoksanalo snge usena seshka din kain foloklan ane gema kastan gattay dakkyang na sindalik natin gat ngeke LiveCast tongol megas te megas fakla koswa tie bena koshene witma sivena kapek tie sivena fako ke krips lowos makos tiak nasnesye yena in mong silan en na kewa in felche Paing na academy yakla yelu umaine na yak selos in matana ke lalal fungilalosa ke pelsima meun ngataka ay lo syuk la melo si kanga lalal fungilalosa esang na silo sin kanale matakal dalo sin nan kala inetala talinan folok na yurin God inka in gashaloske enenalalosa na nation chenge inka in panmule eteya kistri lalosa la ashna sanan mama delara matena wo takat papa elongalos na meser elongalos menas sananun metsilalos mabang remnants ma eloshek na matake mama katil sapkina para fasongol vakla elosya pain mole inen juda elosya kapa gana syak makapla o kyalol nen foko rukrak fako shamsham kunyak nage elos ma remnants ma sheknam dake masap kunyak singata tid na phone na may choose nge pa kyan kan la mama upe may taka na silosa ashilos ma kyan kan la ashilos ma mata inungay Kimit pala sa fanay kastelange en lowos sisken mea efa may sisile lomsin met shepherd kalkalin sipfe onwe may chuda siya mole fa uchak dafin en lowos ilos efa orela nanake nien mulan unkosunata los mutulin lomsin met askelon lem katlalos ya wela los sifilpe ak kasha pielos First singe inakalimye
la pange image ma Aisha iltagan shamsham kinnaki me remnants ilos ma efa faloko kasbid be falok na vinen Israel. Fala naksafin gip siaklung fakla efa os medinen Jerusalem e final Sion seva pan mole mayen lem kadel otela tarisil mo e oinge katlien ke oyema kishpenash metshek na lalfungi kedalik na din gat ngayon mata paneng House of Judah siya pagadita nage Jerusalem e panmaule e fa os mo din Jerusalem e final Sion siya fa panmaule mayen lemkat el otelatari mo Ezekiah koingen na ke Ezekiah senge pataka na siya sinakalimila me elefa wela los inakalimila met kol lalos ma shek na matan na lalfunginge elo shek na syukyasha sin lemgat ingan gasha nation silalos nge na ilos ma shek na she was inarala spiritual leader lalos nge shek na longyak pray lalosa shek na akosyak akin si uyak elos kadel shek na akilin met kol ma arawonge na lafakya mamatakay na ilya yelos may dingi mo pang remnants nge arla na sang o yesinasin met kay nitala tel me shak pa namatay na lalfung ye finne as maupe mataka na selos ilo shak na akilin la selim kat panangara kelos akilin o ye masikyak nge MF file lo sinara ilos matakakin kan lem dalake makuluklalos ilos akalim ye credit utlalosan ke mawula na mailosis na parala da ingresin lemkat inkain use in sewo na selos inkain orela inusi na selos woye na masima taka na sis ke kapa singe pa kapa mem singe pa kinga kumpraya masimain an in siya klasha katin kain es magin siyak kelan lemkat pain sikyak at cheke kalakum inak fashiyak na kelan lemkat prailakoma inanaki esakail praisek ki kashange infal ki makastan kat takay nakalimina siya sepa remnants nge elos matufok laka nilalagian Israel elos shak na mata ki Milo setama kat paparin siya wuke mainge kay wasimle eke Deuteronomy long lalgos pe fassi na kisingalakoshan na kimain siya maitaka esinga mai sikyak siya pailos patatyang ki pelupenge ki Deuteronomy long lalgos fassinga limikos ki fason ng lalgoshan leila ki pray lakoma lang silan kat malang silan kat pain sikyak a pray lakoma in dalagay na ki mangakom ki sikyak pelang aflok na sila malipan na kain saban siya liawi ay bekali glomala malipan Tiging Kulo malap kya kate yawulom taila na ke Kulo shu malap kaksakin kat ke kumtaka aksha fela iplalap lungan wana akalmi ke mai singan pe alle yok na pa pe kat pe akas magni kat la langshi lan god painan kat proy na ke te langshi lash o oye lan god his works, his ways, his purposes, his promises. Mangay na kadi nashin siyesh. Matagal kikas mo lal. Kadi nila na pay kadin liye na pay kesalan kat. What's his will? Will lala pangay met na gawain mo la. Met na gawa. Pangay fin trak yok lan kat.
El cheke shieshin som nage mo ongai. Na lak fashela finchakshina. Elak kalemie mission shilalinga. In moligot lel usien kenek sugunga. Omne sham me ongolia foshia. Akalemie fin paye. Akalemiange. Moniak lok na ke temple lom furin nga wana shie e kashin akuluk lan moit came patati na fuck. Ta fin got sumtana mattamalutut nga Esam ke son saptalu foshingalit ko sa kalemie. Mattamalutu de lo se samla mas mosla fak o god moniak lok na ke temple lom furin nga wana shie temple kat pa temple kat kalem ke tar papolil si muskela talalang fur kalem si ngay nan ke temple lan kat maningan nan kat pain kat ngay matlalal fung ene na intekun le ene na fur na fur wan na furchin lime kosh lan met furchin lime kosh ma tena ako la kalal fun amne papa na ita kana si kum singing la situation fakata ka sun kat musing na ke me elia na ke oye mai ta ka akulukie molin lalfin la shwen na sham on ngolia kalamila wan chupe amot nga tu yaklan David na vingat li shikar shima devil akalame na ke pro isilalin na ke or malal Jesus Christ wan na pa makuluk lalel ta ka na ke in es na makuluk komo siya ngayon furin kat kay siya fakak lang siya kawul silang kat ngayon na sinfela siya ngayon. Pangama siya ngayon. Connection siya ke temple fix lal Solomon daga na ke temple siya mga kum tule pole la kalamyo met na kayo pa temple lang kat. Na temple siya ngayon maul efin met siya ngayon fula awul yak lalal fung kema chisel daga ki efin shakshin na yung na temple siya nga ng fur. In siya, fur ke lang siya kawal ng God, in God. Masya nga yok na pa siya pa. Finwangan lang siya. Tekain ngon paus ka to. Lang siya nga lako na impel na kawan nanak manas. Elte wat na marikuluk na siya. Pakalam ke siyam ungulya. Wangan siya na makuluk la David. El sang falokon. El falokon ng malal si fena mo. Mapusapos la. Siya na manalal. Timal po siya la. Apa pena chijel da ka na si kum. El da alla usia na si kum in kalam ke. Long si para kat mutan sing. Katina kan molken. Further temple sing ke ben long sing kat ke or malan ngan kat in pen kat in panto ko mameto na ke mol mapat patching. Metige pelosom. Masing pa yok siya inge na. Kat na fat na masing ina ka din kalwani na impel na kayo. Kat ina na rin for yang na ke. Taka na ke proy sing might call ke show, might call ke church. Masing taka na sikom kadin proy ke might lasma. Shet nam ta ke sikosok lan fella sing. Min pangay finsak lan ka dalin moligat lan no phone. Nasikin nan ka ifingat no phone na taka munyat na ke proy sing siya kasha sin God. You're all wangin maupe. Elak kalim niya. Meto eat course for sheet course akalim niya. Namnes kan ready. Meto eat course for sheet course akalim niya. Siya nagos fa siuk nagos fa konak. Tawalak nasangalay fa ikekla na siwos. Siya nagos fa is wana tik interest ka lakalim niya. Siya ke lang silan gatil lang silash.
lang silan gat pam nakawan mole lake ash ingot matlal fungia lang silan gat nge nina na pa kan monia na ken fakak mole kun lang silan gat nge mat nakawan mole lo malap ke pelago kulo malap tigin ke may lutut na wo matagan Sifac kayigat ke proi sila lesik yange esika yange matukalok nge katil potekil wan may ninakadinilya ke nang akong weapon am sing elwi gatin pel na kayo tayo na ke pelo tigin nga usut pelo kun takakilin matlash nge rela point kalya nagat fashilik Okay. tigin Ngayon matlash nga mtawaki tin akalin na phone namit matako na kishipin akatay lakim tawaki fasho katak fashila dari nagi me iplan iplu mayok shipegi malutu da we introduction lesson context damli pan bangay makakadesang aksyafi taganila siya kika chamram kun la price la lesakaya shikki kasha ngayon natipukyak le nakatshiki etolang kunokon on koshngin naki sangrala kapo singa nakatfafashili efineko na resom win naki me aklinyan mutwiyash maashnge nilespet klamalap kayo kay uchakloman amel patsikra klokaksin kat kemol ke kain sud basham sham kemelutia tigin megel jam anigel katsuna is update na poegi kadama me naki Shidel marek lagi sitem bain update ya gila jam ngajak na woko anaya ulle am lipan lagi beta ay klogi asloman dan chen ken salik lomalap ki asloman ke pe pakuman ke wo pas na met ngan ken aklen am lipan asmit nga me sonna aklen distos lisitos disetos klomalap na tignis 1018 dinis wanda sona okay kahil klomalap Takalogosin kan gastan gashikat. Nagigatsamram kan ki lokalok taga na rola sa kaya mga tamlipan. Nandiki ka tiki frame si fan na pineka. Na me naki arala commentary ki mante ki kadanga ito lang kunokon ki mante naki setta naki mulutu si ki Sanri nga. Di ki pole samram kan ki me yok lagi namat katang lagi romal ko slungulyan ka tulngulyangan. Takana si kom nga kuminalan na me akilin lapan lang silan ka ta kung saan lang si Paing la wangin makan shay la lang silan ka taliki talik natal nara katfindi la may aseria nga tako la opposition siyatan ka nakimakuluk kakipelupe kat papasyak na lang si kat alis si fesingan pafakngan yok ligi na mat katangla nara lamay aseria nga aksyang ngelos lala katin liyan nag-iipsingan tustian da kada nimet falayak singan inta ka na siyesh kadin kandi from si benalal polngan lipan na ki me kaditalan korenen na Eliasi na katasi los shiki mat koren ngan shiki na tagal pol tel kisinsiyak na ki honesty lalan la double life lal kanin mangan shiki insang fusensiyel na wata ka na siyesh kadin tena don't lose heart ako min tena falayak kadin tena falayak polel katang na mga na lem Jesus Christ il taga katang la o yung ke wo shish karak sina shish taga charum kun dari na ki ki samun ngulya singay la David el palala wangan makulukel rala adan taga tala na me met ki kwa sil kina estamulalan gan mga na shak panata ka na ki mayak siyang mataka na sil esakaya mga mataka eseryangan na ngawchut na siyong naki
das der Freitag men pohnfahiyen da me samram kunjak main kasreacng FLW kasreacng guljas kupena bagum samram kia boy Siamon ngulya longulya na ke tong lon ko shakalemye wanain to mirrori salvation redemptive work shima ito ak payak leshin Jesus nga na eushe kat kalem ke la David el wanain foreshadow Tokosrah shima ito King of King forever shing Jesus Christ na mana ke wan ka sa fela kakchakin oye shing siepel do soon mana ke met na ka lagom long she kom te long she met na ka wana pash na shin Tokosrah shing nge na katli ke Old Testament el met pala she prophet she makatash ke mshing el met tol she el priest she sitting at the right of God Father na Tokosrah she let ka in Lamy King of Kings pakatasano kadini na pa kadin loin na ke masing ak wuya men we need to be met ko jay na kayo met lalal fin na kayo ke audience la kas ko jay pang audience la met ko jay kadin na loin na pa na ke masing la katikain matarik uweli magad upakantin ke masing ak fletching magad masi fun na peptide si fun na ke ngan god pagatash ke papol Charlie lash ke msing el to smos la ke wikimeta nangen ala lelikie pe pasana koshi ke Facebook al sham ke amagaden pro ke focus na ke mo unji katash ke men pang met ne ta akuluki god clients up shi katash ke akuluki god we sham matawen shamun ngulia wan chak nama kadar kuluko meta ta kuluki god ke sham in oye kuluki nak kuluki god na ke angen na may ngan shi bang ngakalimia nakes makinya god masih katash ke metlokalok ngayon nataka na impel na kayo. If you want metlokalok taka full ka, kalme ka, we part of this world. If you nash metaka, kalye makatash ka nga. We katash ke me ingenik payishi makatin na nash ka nga. Afa ka nga min taka na ke proy. Masing taka na ke proy. Tamil poliligiye. Fat na kasi lal ke Facebook lal no. Riti na pangay parang ataka kat audience fan na mat ko siya. Kadina kadin diye siya sinsiye. Katikay mata akuluk ye siya sinsiye. Pati fidel tanggin nga, pati fidel tangarun kat kya nga. Aksyang nga siya sinsiye, akuluk ye siya sinsiye. Pa sige al taga na kya nga, mat kol nga taga siyak singkat. Na nga ko mas kya masing nga. Kat as kya masing nga. Anikin na ifo, taka ala sunye nga na masing nga, may ngayon samsami kaya. Ala experience kin back and forth ke messenger la ke la el ale ang focus gospel singa pakat focus na ke tikin tres kal ngashin singa ke ben akayelom na shik impel na ke mo ngayon wala kaya be ngayon focus na ke mang la lutes no ni ka tolu fosina ke mekos kadel fact kayel kowos e karin kowos masinga na le par the kana ke fella singa the kan akay ga dak ako'y katla na ke esta makuluklash katinis mol mapatpat singa me siye lutes no ka siete no ga kalemi pena floklan lemo focus la jainan main ka shaw kada focus forgiving that sang malan fella inuskat ang ako may na 92 ke pro impel na kayo wake metlash nga tamlil Paul ngavan na siya yasing alon course pa katil shoot konsokol el reda la puebla pel
singal ka tama. Finesamlago. Yasingalon kosh. Nange na elashke enchimameta tuyak lainal. Akulukiel. Bange masikya ngena ket tamlal chuyak nga. Nangamta inching ngamta proy pekel. Met ko sai proy ke metlash. Katil lang sigat na phone na. Katsifan na bahlash nga. Te katluosi. Katla le pre masik. Asika. Pala le sika ay pang. Katsinge kat moul kat puosi. Elta kain usi moul. Na manash. Proy ke tamlal chuyak nga. Proy ke tikin tres. Proy ke met na kayo. Akye siye na nakmana siye met ko sai. Pange finsak lasha. Pange finsak lan kat. Yok tiki na kayo. Tikin tres ka lalakad ya mange ke proinga ng alle. Monia kalan saplalin akye ke mola ka. Parang asak pa na fashion na meetingin na. Get you a partner. Kung tikain magay na mo, get you a partner, get your circle. Buena chicha sila. Matolo el na uspel na kawal sum na ke. El na usel na pite James John. Atamlal Shirley tikin mekil, tamlal tikin treskal, show larsha. Metlash ko sai na manas. Tui akulukie metlash shifenang. Na manas. If ingo met ko sai, karingen metlash. Karingen metlash. Met ko mataf angon metlash, langshi metlash. Matawa kerun metlash ay mit. Na if ingo malepal gay som na ke metlash rook, metlash pon pe met mashel nga. Met Africa, met na kayo, pange finshaka. Lang si kaul si pange. Para ka traman lang si singa. Tiging, kumale, akaya, ngam, tram tay, Esam tram silak, tamal Paul Charlie nga. As my brother in Christ. Ang proy bekel, tigin, kumgula malap. Ngali simsilala. Kulo. Nga, engan pekilem de lek lalgeo. Kingasum no kusaya. Kat ne sham pe tarakta oye environment la sha bange na simalo to ila ke wiksinge ba kum vinnash kya gin yak yuzuko kum loange dalik sima kum di mo en na ka mit kyak sukoan min ka den na ka ni crow crow in faith fashnamet bangen ka yes so ke lem to la ka lem ki accusation ngen mama ta ka ngun yin chien na kapshan ke maludi sima ka dash kenge kapsheng na ke nara ki kum to ko akataya ke me tas the fratian pricing Ezekiah enchi makadeta usom ke mama sikyak nge pa lak na likidan kat e pray ke siyak tan ga sikat ke Amen. pangama sima Ezekiah lalake nagiga chamram kun nage Tokosrah finani Israel nge Juda nge Shipen makulukulo sorala usye ongaya na sinmetlalosa. Na remnants nge elos masak na lalvingim dagi mas was pailan gata. Shak na palain si usye me karangin yak na siya sinmeta. Orang ang atali na kay faksi ma siya nge kars pat na lalving yang alime kars. Finwa nga nasang nga ul. Arstol ngul patat ne Finnesienas Ecosraela. Fin gadel we got check in line got C plus gadel maturity. So and si mata ka na siga pa som na mait ko la kacham ko 911 kaya ke pella le apa si to ko sa Israela. Ilala na kulu ko lala na el fun material Jezebel fun material fin yard chila nebota. Il dal pa pena porela child sacrifice makat dutigi pa balong. Nataka na ki fela silash makatash kem singing. Katna sano preston silash sibela. Pasik yakinain manwana. Ail matay no was mata. Timang ko din na sin intern jewe. Usi catastrophe na fin met mail ko. Kadin na kadin met ko le liyang makatara.
kat fin kol temdagi principle lan God katusiya ngayon na siyes. If ako ngay ito malilipan, I'm a living proof of it. Nga fuko ko, maitnaf ko kumulas na ke faletela nunak, ke oye nga longye usana pasin suko. Na yesi tafo, yesi kata sumla. Nga rela ilya na yoksi na sinsya ula ko, talikti ko, mamasyak. Na pa na nga kaya nga pala mga ngan kain loang esmak na kaya nga usiya catastrophe na siya ula ka. Na mga iti aksasyak na nga fact may ma insiyan malalain kain loang na kaya an kumali ka ng fact ko. Kat makikila kayo in fact sikyak na siya may pakumtasi. Na pa na nga price sila lesa kaya nga kaya may matakay na kangun yin siya siya. Kat lak na likidan kat siyak silan gasya kat ke ay siyak lasya kaya pa siya fact mo Layla his will be done on earth as it is in heaven. Ang pangan kaya lang kat amalipan pero nga siyot na siyum neke kumin kaya ki proy kat fasangon sa kungen sa aksya filak lang malamsin kat. Kaya lumalap kung fact yash met lamgaul yash met angal mekos na som ne ash na mesikyak elusla remnem singan ngal kanausla. Yep. Na pape na kadash kam singan. Metlal fina kewa kadin na bay kadin proy ke metlash. Kadin na kadin trampram na sin metlash. Kadin na bay kadin faka gospel singa. Tetu in faka, tetu in proy kun. Yoklikin na kewa kadin maul kun metain li lang sikawil singa. Tay kanane la siepel. May na kewa matilal fungi pange masing o nga yan na lalap si pa itagang. Fakyak longul siya fosal kush. Lala inferior siya. Mana ilya siya pang. Na piepel kat nikun. Kat nikun. Tay vingat tiya masikyak ngin nga. Arwol movement siya madawak pena ye te singaw masom la. Talgir rada role me government siya nga. E vingat taka liye pake revelation sapta singaw tolu nga ta. Ingin agad liye la talki control i fel on the phone. May nge mo may ngakom kat may ilyashi kat may ilyashi na siya lo. So dahil ke wana dan ke control ni mana kayo in eliminate. A Bible of ma we were all created in the image of God. Now our elite group siya mata meeting every 4 years shall the way meeting na kya mga kaya alam kya masikyak niya na felang katash ke fela siya nga kadin natala me sikyak ke fela siya na ina kadin kalam kya me polel simuske revelation sapta singal tolu fos singalit kors ka sapta singalit fos singalu na ke singal tolu lakala me role pa power siya one world government siya pa ita ka sikyak ke sapta singal tolu nga tamasi ma wo utak latari church matalal fungi utak latari taifin kati masikyak in fact na met sign na wo pataka in akas makinyigat la kadina na nanapay kadin taka na ke lalal fungi singe kat mata ke kat mata tuna ka ke inte syangen ita la katil wigat aro ko siya liye pa na ke me inflation market liye severe inflation yung baga revelation saptaon kos kais kata masikingin na finfela siya fingat somda na pa pena ita ka sam kinyak ke pel kayok siya kayo rek ke pel kayok siya tukun church utak lang kadi na pa kadi nesmat na ke our surroundings right now be situationally aware la Satan el alataka pe takatangyak leltari manchija silme
el mouliak kelenak tolo. Ta kiki aplala upele ena ka dinesmak na kya proi she tikin tres kaleta akesmak nya kat kyang proi ke metlash proi ke met nagawa. With that being said, kat proi fashilik. O kat flatten lash ka true malalap ke kas mo lum madaga kya o she luosumla. Inakesmak nya kat pela kung kat in pel nagawa kumeta maashin sheesh. Katingin taka na room. Usot na phone na ene na lash siya kumitatar. Kat fled na kum saukla na phone na ene na fella siya nga kaya kum sapay mawan siya fan ng tum Jesus Christ. Elmi siya kaya maguluk. Na kumulayla na sinmut na kawa siya lalalfungi. E fat siya mi siya fay small mapatpat. O kat fled na napnas long proi lash akfreshen in shears. Nga na siya nangash takanin syukom. Siya na manas kaya maguluk lashin bel na kayo is Jesus and mitlang ulas. Ka true malap kaksakin gom proy kay nin Jesus siya mitlang ulas. Amen. Amen.